Ulukunchi pen karbiar chon ka cheleng atowar ka semar patang te derajok rat ka cheleng kisung. Dipu karbi club along KCS pen kar chola pen kachiki muamai ke dengjia phan tiri kamamai pen sik dang bomlo. Lakha kri troksi bokajan LAC angkang voter cetana mahabhijan seke kepado. Karbi Anglong Life Prime Time Birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjupanitha. West Karbi Anglong Amri constituency ke parlo Ulukunchi pen Karbi Archon ka cheleng PWD tovar ka semar pon patang tesi kapa beng hoya jok arni wang ka cheleng raratum mabangke ki do ke dam penang ana kisung chetong ponanglo. Bangso tovar ka semar pon abangki Ulukunchi tiwarong pen nang selambok wang bomsi Karbi Arong anang kilia poro hoda bangki kopi ko somdelone ington pon kok. Lapuson sai kang ton pon kok aputhak rong araratum pen ning kang samse chepaklang pon. Kidam tang kiliga prang hud EM diofing maslai pen lam chakachi pi pona tengsi bangso towa nang semarlo mi senlo bonta nonason tiwarong anabangke patang pon pa memat karbiarong anapanabangke kasemar ke pangton kok abangke isi ke plaka sonsi nang mandet inod racharia bang pupulote lapuson ke plaka bangke claim det nang chipusi ningje pon khitia so chot kwan se nilitum unpo imitang lok tuar ke thok long li ke thok tan kan wang nil tum ko an ni ke claim stalang li CM oping maslai lang ni nang chichak lo nil tum han tuar nang pipo pa lang ni nang chichak delong nang pipo po delong ta RCC scheme se lang li nang ke chichak ke stanon thengpi ya delong se don roi roi ning kan si tadam ni ma dam de mala so delong se tame nil tum ra so koyo gi dello athai ke imitang le ke claim un kimi pajat kali dia dapat ase kahai CM oping maslai lang ni si chak teng pulute rap so niltum na rahin ang minute ka ne ining ke oi dok ton kok lo alang li ning ke me bang phupulo tang te claim dam pa mi nang chia podlo athe marat ke alang li phansi towa chulang pronglo athe non-por development asarkar hud alang li hin tensi rongru paching tho ponpi pusitami alang li si arpulo la sila puson rada phan ke pamanghu ka chongthya saya bang alangi claim det nang chi apotlu puta rongarat pen ningje ponthu akahai diu phingos lai langli CM nang chaklo nilitum jongse MAC election jongse naw tam vote na piwen pa hidet pulang ke lawang so tawaro lukun chiap tu duke pian ke nili black to pink nang patang ko puselang ni nang chak wa phita langli dak tiwala pen karbia hoyam selangli rabis nang thok khrukhriam se nang tan kok la karbia hawara jon gelang li pas nang tan kok anil tum ratung ko ane kisum bojar hithi kolat chijor cholang tani tum ko ane kisum let's see Karbi Anglong Autonomous Council EM maslai asang ho sitame lapusana bang claim klera methang ara do anaphan kilang paching bar pon theka sonte mesenji Ulukunchi ben hemari rongphar Karbi Anglong Live Karbi risonim so kitalon chengadim Karbi club along non ke wangji chitia chiklo ni phai sir ke parni KCS pen kar chola pen kachiki mo jai mek dengpon po phoa phongan Karbi club along ki bi Karbi risonim so ronga jelong claim marim la pen sai ke claim kachipadu ka tumaphan kar chola pen kachiki mo jai mek dengpon ji pusi pini diphu manja KCS zone la pen Karbi club tiripia maya tumpen pherangkia mailong pangdak pon Phur kimolong langdamlo pulote Karbi risonim so ronga je ketalon chengadim lake Karbi club along henlo Karbi club along KYF ketalon pon pharokre sir kebra troxy kebra pli pharokre sir kebra troxy kebra pho pharokre sir kebra troxy kebra trok pharokre sir kebra trokner kebra pli lapen pharokre sir kebra trokner kebra troxy aningkan phong pho anapong talon ponlo labang so phong pho apong ke talon panalong ke claim ka chipaduk tu natuma phan frek jam ahawara long KCS tirikam amai pen kar chola pen ka chikimo jai mek kideng pona sonsi Karbi club long tame non ke wangji chitini phai sir ke pani ke dolang atuma phan kar chola pen arnamani ke plangtang atuma phan ka chikimo jai mek
dengpon popusi Dr. Pankaj Teron pen thirangkia thingnu ningchi Muning 2024 ningkaning ko rapti la sohod bangke Karbiyut Festival ningkan phokep ke pleng ke choklo la bangso ningkan phokep ke pleng ke chok pen pacheton ponsi ke chengsi la pen first second third 10th la pen 13 mane 1974 1975 1976 1984 la pen 1986 87 ahud difualong Karbi risonim so arongaje ke pachun pon ahud ke cerabdun ke pachun pon ahud ke cerabdun abang pitumanan KCS Central Committee pen kedeng tang a program ahin ateng pen pacheton nunsi litum dak difuman ja jonang bong stamel tum dirika mame senglo dakta karcho ame karcho lapen kachikimo ame litum dakbi ponikji Lapen halapu diphu manja KCS zone amai phupen lamthe ke pachini pon ke pho aphong an ke talon ponalong sayemo ke klem ka chepadu ka tumaphan ritarli bomsi ke phapon padopon bomlo Lapen pinnanga na tumaphan ke kachini neta dokok la sisai ke klem ka chepaduk vek abang phiatum Karbi Club sai hemalong wangpen nang ka chepachini ponji aphanta pachini pontu Pinang ana mena bangke long lola pen pinang ana bangke claim rapedari sanghudum ta kachitini dulu lasi komania bang pu bang jongsi nili claim dun pu bang jongsi do pulonte alang lituma bang la Karbi Club long non pini penil tu mo tarik ner kepanda ajo yang sam la pen adaptation mi dak doklungji lasi nilitum KCS di Bhumanja Jones lapen anpar alaso karchu lapen katalon ponji achun bang ake hai alang ligela dak siduverji alang litum hanang bong nangachi tham ji phansi nilihin bense me tuning rilo News report Karbi Anglong live Bokajan Elisiang kang kidoan ovekimi jasemet voter long amen ka viatu maphan kiwang MP kilika prang electoral rules along amen ke thap dunje phan pura pini ada porphai kre sima lompen Bokajan Sports Complex along voter chetana aseke ki PMI ki pamon pon BJP Karbi Anglong District Committee hin pen kachepatir pipon bangso voter chetana aseke ki pipon amai long BJP Karbi Anglong District amai phu Roland Kiling kachephem phupon amai long chunbang Ranjit Rai pen aluhi pachinia por enponlo Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ajit Kumar De aluhi sarpo man pen kachetong dun amai long Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar EM Richard Tokbi BLA 1 JC Pathak BJP sa hem chunbang Amit Kemprai District Mahila Morcha pen Dipti Gogoyatum chetong dun Mai cheng chiaprang Karlitang atoma phan chikimo ponsi Wande Mataram alun lunsi mai pangcheng ponlo Mai ke pha athepi alam Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar pensi than pajemi pon তো হেতু আছে আমাৰ এই 2024 যে আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু আমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশনৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰা হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি দল হিচাপে আমি কিছুমান প্ৰগ্ৰাম তাত মানে আমি দায়িত্ব ল'ব লাগে তাত কি ক'ব আমাৰ স্পীকাৰবিলাকে ক'ব কিন্তু মই অলপ থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ যে আমি যে নতুন যি 18 বছৰ বয়স আহি পেলাই এতিয়া নতুনকৈ ভোটাৰ লিষ্ট বনাব লাগে তেখেতক আমি দলৰ পৰা আমি দায়িত্ব লৈ পেলাই আমি প্ৰত্যেকটো PS আণ্ডাৰত কোনে ভোটাৰ ID পোৱা নাই বা ভোটাৰ লিষ্টত নাম হেৰি Lason Thaktaksi Kachetong Dun Aluhi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Penta Voter Chetana Mahabhijan Abuthak Chetong Dun Constituency Trok Bokajan Borjan Sarupathar Diopani Nilit Duarbaguri Pen Arpunkedo Atumaphan Klardak Pen Than Pajemi Ponlu Lason Thaktaksi Kachetong Dun Aluhi Atum Penta Kethan Ponki Kewangji Surihiniwa Inkorapli Aninkan MP Kiligahut BJP Pen Kachetoy Dunjia Bang Puaphan Kupuson ke claim ke dampensi ke ongdung a vote pen chepahai pon hekjima bang solamsi jesimet ke than pare RD pipon
ki ongdung BJP claim bangatum chetong don pen RDP don si mesen pen mai pichun pon Bokajan pen anantirang Carbing Long Live non malom along penalong ahawara long lang ka velapen sok kachu edunlong lelapen sok chu edunlong chit sitame apor ke derdun lapusona tum peninga ningtana bangke ke theklong ki ong bangso jok pini dogmuka habiram long pharalong pathu aklamalong kisan kalyan seva kendra foundation atum chipatir piponsi karbianglong district along kicheng si pharman dogmuka long ake joypen hu or kiron mate free fertilizer distribution camp ke bipon Kisan Kalyan Karbianglong District Cluster In Charge Muna Basumatari Kicharipon Bangso Amayalong Kachirabdun Block Coordinator Samilangso Prem Lakra Operator Kumut Basumatari Atumalong Aluhia Manpen Habiram Rong Par Arong Rong Asar Prokas Rong Par Chitongdun Bangso Amayalong Kithan Pon Lake Kisan Kalyan Seva Kendra Foundation Lake EC NGO Bangso NGO Pen Radaphan Medical Education Lapen Agriculture Long Kirabavar Site Kipiponjia Pan Siding Ponlo Bangso NGO Long Men Chithabdun Lote EC Card Long Iti Bangso Card Pen Ajok Se Kachilang Lu Kacharli Lapen Sai Kachutiki Ahor Muanam Akijum Pen Long Jipusi Thanpon Bangso Kisan Kalyan Seva Kendra Foundation Kiseng Pon Lake Surhimira Inko Eninkan Alom Penlo Bonta Karbiang Long Long Ke Pinisi Kicheng Sia Sai Kideng Pon Lang Puta Thanpon Nabosnotari moi আজি প্ৰথমবাৰ কিষাণ কল্যাণ যোনটো সেৱা কেন্দ্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা NGO যোনটো আমি সাৰ বিতৰণ কৰি আছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী যাৰ যাৰ কাৰ্ড আছে তেখেতলোকক আমি আজি বাৰিষা বতৰ বুলি ঠিকে সাৰ বিতৰণ কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও আমি বেলেগ বেলেগ ড্ৰাইভ বিতৰণ কৰিম আপোনাৰ আজি সাৰ বুলি নহয় কেতিয়াবা আমি স্প্ৰে মেচিনো আনিম কেতিয়াবা আমি তিনিটা সেক্টৰত কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান হেল্থ এডুকেশ্যন আৰু আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত আমি কাম কৰি আছোঁ Dokmoka Ben Semsingiti Karbianglong Live Pinia Birta Gelapansi Kangton Paniklo